nan dam chon ha mo lungli post thongchimnak in nan kut kanan tlai than na thong ni kum kulukum thum Vaupi ni kulini kwa Zinglei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu zing kan chimding mi thong pangtlang tar chho khat na chu MNDAA sakhan pakhat SAC ra rang ni jetwan long in bom athak panga an thipina pathum liam antwar Rakhine Rama Muslim Ralzam umding in inzanhi le som kwaleng UNHCR ni ansak pyak na patingji penga khoboi fa pa pakhat ka tha atong Thailand ramin arakirmi Myanmar minung pasha sinin covid zot nakshik an hu na ti mi thongle thongpang dang na an raksalai nan dam chon ha mo lungli post thongchimnak in nan kut kanan tlai than na thong ni kum kulukum thum Vaupi ni kulini kwa Zinglei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu zing kan chimding mi thong pangtlang tar chho khat na chu MNDAA sakhan pakhat SAC ra rang ni jetwan long in bom athak panga an thipina pathum liam antwar Rakhine Rama Muslim Ralzam umding in inzanhi le som kwaleng UNHCR ni ansak pyak na patingji penga khoboi fa pa pakhat ka tha atong Thailand ramin arakirmi Myanmar minung pasha sinin covid zot nakshik an hu na ti mi thongle thongpang dang na an raksalai MNDAA sakhan pakhat SAC ra rang ni jetwan long in bom athak panga an thipina pathum ni hliam ma antwar Sian Ramkul Chaklai Tin ni Pengnam Khan Khwaponga Ummi Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA sakhan pakhachu Vaupi ni kulini sri zan similam hlai khatluka SAC ra rang ni jetwan long in bom athak cha a MNDAA hriam tla in minung panga an nun nakliam e minung pathum hliam ma an twar tia tol chungmi pakhat ni chim Namkhan khwa chunglei a MNDAA ni naitia chan karlak sakhan pakhat an to mi asi KDA ni sakhan an rak to nang hunjong asi Zahan zan similam hlai khadrang law a bompo ke thong kan thei khochung di lak zong atler in an hindi chutlom pala van long thong kan thei khochunga bom athak ti in kan ro amasa mi pi kan himnak cha athla kan cham chunhu a MNDAA a bom athak tia kan thei moto in zong arok di MNDAA in minung panga an nak aliam pina pathum hliam ma fak an twar tia achim MNDAA he ani niam min hani SAC ra rangsina location he thong an pek mi aselai tia tol chumi pakhat ne chim Rakhine Rama Muslim Ralzam umnak ding inzan hi le som ko lang UNHCR ni asak pyak na Rakhine Ramkul sitwe le chawphyo peng hunli a Muslim Ralzam min ha cha a UNHCR ni inzan hi le som ko le in ni kan sak pyak chang na tia April ni kulini sri a than cha an chwa Minung thong ni le zaruk tluk chu pongkam nan ho nak umlo in serem ten an khawlai hi in sak pyang mi chu chan saupi angu lo man a Muslim ra zam na hum him nak le an lim hang azor lo na ding cha bom chan tum hun lama asiding abapi tia UNHCR ni alangtar in an kan sak pyang mi hi thing in awama mocher asi cha chan saupi chu akan ngu lai lo tia Muslim ra zam pakhat ne chim WFP ni alana afachang chiti pe chite le chauka manding thilri andakan bom ton min ha chu tangka fangin bom nak an thlen cha alhan bom na ding bantukin athilri in bom nak pe kan du dew arwang chu thilman akai tuk chang cha tangka fangin an kan bom tika chiti fachang ti bantuk kan chok tika azat ti lautia razam pakhat ne chim atulewa Muslim Ralzam na chu WFP ni minung pakhata chat thongkul thong ni je bom nak an pek na e atu thla in minung pakhata thongkul thong riat cheu pek ding in thong pangaleng WFP ni Muslim Ralzam long salo in Rakhine Ram chung Ralzam ador mi pau bom nak an pek cheu na tia kan thei patingji penga khwa boi fa pa pakhat ka tha atong Mandalay Ramchan patingji peng khoboi fa pa pakhat chu maithalin an ka cha sizung an kalpin hu a athi tia kan thei April ni kulini sri zan lai sanga patingji peng letkong khwa SAC ra shani rian pek mi khoboi mongchi afpa sanyu mong kum som thum la kum kwa chu minung pali motorcycle pani in an rai maithalin an ka hi si in chungti adin lewa an ka hi asi an ka ka achun anung damri na in sizung an kalpin huwa athi alhiam ma zong afak ngai tia mandale khwa minu pakhat ne chim
an ka na huna chun SAC ra sang zong ra in cheklat nak an twa sayu mong hi SAC ra sang he nei niam te in pe tlai nak angai pin a mi pi chunga atu asar nak athalo ama chu khwatlung chajin cheka tangka halle lam kama thil azwar min ha chu adu ning pau in athel kam tar na chun electric zunga rian atun min nan CDM pol he ibom in ning changlo in rian antun cha atu bantuk in confirm hlom hi asitia ASTMD wai tun vo ngai tu pakhat ne chim manha pa fa chu mi pi chunga antu asarning athat lo cha voi tampi ra ring kan pek na apa mong chi zong hundanga azam leo asitia ASTMD wai ni an langtar ta chilei khwa zan khodai thlanza nak thli ai chem tar cha minung pakhat anun nak aliam ta chilei khwa kumkulakum sri tluk pa pakhat chu zan khodai thlanza nak fen thli ai chem tar naka athlok thari achat in nak aliam tia kan thai April ni kulin ni ria Zinglei similam pakwa thun uchu ro lo pi in alung amiti atlu lung fim lo in a umi sizung an kalpi lewa athi hi ase zan khudai thanza nak thli ai chem tar bu in a it ro lo pi in alung amiti atluk cha athlok thari achati sizunga kan tlik pi lewa anun nak aliam hi asitia ta chilei khwami bom chan tu phu pakhat ne chim chai thu pang pelik ra sang sakhan drong in voili tiang bom an thak mun ramkul chai thu pang kim mun chong pelik ra sang sakhan chu drong in bom voili tiang an thak cha an sakhan akangi arok di tia PPDF KD ni alangtar Vaupi ni kul ni sri zan lai similam pali le kul thum tluka bom pani zan lai similam pali le kul nga tluka bom pathum zan lai similam pangale pakwa tluka bom pathum zan lai similam pangale pasha tluka bom pani tin voili tiang bom an thlak cha an sakhan akangi arok di tia thai si hi ka daw naga SAC ra sang athimi le hliam apu mi konga miluza kan thai khori lo ka daw naga atel mi hriam tlai phufan na chu KNLA PDF PPDF KD KRF TPDF bilin pakapha chai thu pakapha kan si hliam ator mi umlote in hnulei kan tol khau than tia an langtar chikan khwa SAC ra rani helicopter in akacha mi pi athi mi le hliam ator mian Sakai Ramchen Wallet Bank, Chikan Kwa to SAC Rashang helicopter he bom thakin akacha Papa ni Liamma and Torpina, Kum Upa Pakat Alungtur Adin E anunak aliamtia, Wallet Information Network in Tonvong to Pakat near Chim. Vaupi ni kulinis rizan lay similang palilil hay nga tuka, SAC Rashani Mi-35 helicopter in, aruang umlaw in Arakatsa Papanhi bom khenak in Liamma and Torpina, Kum upa pakhat alungtur adin I anunak aliam tia achunglei phu in anlangtar. Kadaw nakzong afaklaw, laro kwa umpalik ra sang sakhan chikhate an kaanu, similam pakhat araw nuwa, phungki siyang inle apong kamna chu, atu bantukin araka hi asitia, achunglei upa niya chim. SAC ra sang ni chunglei in akaan cha apong kam khote pariat in tual chungmi pin ha chu, khwa chua tak in ral an shell tia achim chap. Loiko penga KNDF ni SAC ra sang sakhan pilun hon an ka, Karani ramkul loiko peng, lingpung le kwa ponga umi SAC ra sang mun kornak sakhan pichu, tual chungshiam tlai tang tri phufan ni an lun hon an ka tia, ta chilai news agency ni alangtar. Vaupi ni kulini sri Zinglei similam parukin, Zing similam pasrat yang lun hon an ka nanua, nulay an tol chan tia thaisi. Chu kada unak chu KNDF B2, KNDF B14 na fon ni lunhon an ka na hiasi. SAC ra sang panga anthi, tual chungshiam tlai phufan zong in hlamma atormi an tia alangtar. Chunhua loiko khopi shambun, SAC ra sang polni siamngan in an ka bom na kada unak tilaw nung zonga, SAC ra sang ni dupo in siamngan an ka lang mangri cha tual chungmipi umkal irarin ahertia KNDF Battalion 14 ni Vaupi ni Kuliniria da thong athan. Thailand rama Myanmar mi minung somni le panhi antlai na. Thailand ram Kanchanaburi pangkom chunga phungning lo in alud mi Myanmar mi minung somni le panhi antlai na tia Thailand ram thongjam pakhat ni atial. Thailand Myanmar ramri asimi Singkharaburi phungki pura ponga Myanmar mi an in thongpek nagin April ni kulin rukzan similam pasat luka atu bantugin antlai na yasi antlai mi na chunga pa kulasri le nu hlai nga ansi manha polchu molamia rangkun pakule rakhain ramin arami ansi Kanchanaburi Bangkok le yayun khwan ha rian digin arami ansi ti anlangtar
Myanmar ram in Thailand ram an renton nang hun cheu phakna dinga Myanmar tangka Zinglei sri in singkulanga tiang andi an tlaimi na pol chu covid zot nak an check na nu a upadi ning in dan ta ding in pelik sakhana an kalpin ha April thachung longa phungning lo in Myanmar mi Thailand rama minung zathum lakul leng an tlei changna tia kan thei Thailand ramin arakir mi Myanmar mi minung pashasin in covid zot nak shik an huna Thailand Myanmar pe tlai nak ramri kai pakhata Thailand ram arian tonen arakir mi Myanmar mi minung pashan hasin in covid zot nak shik an hu chuan hatia alintit mi bom chan tu phuni an langter April ni kulin ruk Zinglei a me saule myawati ramri kai a Thailand in Myanmar ram leya arakir mi rian ton tu pa pasari le nu pathum sin in covid zot nak shik an hun ha he si an ma he nei niam ina umi minung pali zong myawati khwa quarantine center pakhata zo felding in an chian hatia kan thai Tuzing kan Thawngchimnak chu ma vel in kan dong tar ri lai nandi lak chunga kanalom tuk lungmali post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe to apyak ding in kanin somna